Graham, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Dobar dan gledatelji, ja sam MC Gazda i danas igramo LOL. Dakle, ja sam napravio novi account s kojim ću snimat za YouTube, a na onom drugom na drugom ne znam, kad mi se bude igrao. Ja vidite, 8 level sam, MC Gazda YouTube sam zajem, 1565 IP-a i dakle, kada se dođe 5. level na novom accountu, sada se više ne dobijaju RP-e, znači kad se dobije 400 ili 500 RP-a, sada se dobije 2 free chesta. Znači, u jednom dobijete skin, a u drugom dobijete champion shardove koje se jednostavno i dobijete jedan skin od nekog champion. Ja sam dobio Blade Queen i Sandra, SKTT 1 Azir, Sanguen i Garen. To sam dobio to se dobije sa championima. Ovo sam dobio u chestu sa skinovima i ovaj sam dobio kad sam sakupio 3 key fragmenta i otvorio chest. Evo znači, sad imam jedan key fragment i jedan chest. I nemam baš championa jer da je mama Momo, ali nije. Dakle, kako ja to planiram? Znači, ja ću sada masterija na 5. i onda ću kupit nekog championa. A kupit ću vjerovatno Cho'Gath, jer je meni Cho'Gath main champion. Znači, jedan od main championa je meni Cho'Gath. Ja njega već sad mogu kupit, a neću. A i mogu si i Darius, evo nekog Brock od nije main champion, ali ja ću Cho'Gath. Evo Brown nije isto main champion. Dobro, uglavnom. Ja sad znači game. I ljudi, evo ga, našli smo game. Dakle, ja nisam htio Išao sam slika. Dakle, isjekao sam isjeću one dijelove koje ste morali čekati. Odnosno, ne. Nisam snimao one dijelove kada sam trebao tražiti game da tamo snimam. Master Srbija, kako dio idemo do to. Kako Srbija, Hrvatska. Brate, mislim, nije Srbija, sam Hrvatski dio današnji. Ne pričaš ti. Koji je to? Dobro, ne znam se. Što sam htio reći, da, ako neko hoće sa mnom 1 na 1, neka kaže u komentar, neka napiše u komentaru i neka ostavi link svog Facebooka tako da mi se mogu javiti. I neću igrat preko ovoga kao 1 na 1, nego preko kapiteta na kojem sam igra. Jer ovo smo igrali ne mogu, nemam masteris, nemam rune, nemam championi baš. Hoće vidjeti kako ću vidjeti, neko će vidjeti kako ću vidjeti. Skočim, neću. Ajde, stavim se. Nemoj još.
A dobro, ajde. No, mrni. Ajde, idemo. Ništa, ovo je brzo. I čega ovo što vam piše do